hojik hojik awaba tariba mi singdo khara saphana honaba ma adu khoi ki leiriba commission hairasi adagi civil society hairasi kono honariba singchi chaba phangdana lanjena leibum sida chara amdi pijaba school tamba phangdana leiba ngang do admission paisa lodna hek tamanba guma ai mitigation ne boko ising chawba kanda mi do nga hakyo en sapa phangda thambadune the commission na kai dogre hadi ahambada khoina commission na advisory ma thoi masi crisis gi aina changpa matam duda angang sing sin na kemta leiba kanda tawdaba tawroidaba ada khoi maru ina logiba point amadi yam maru oibase ekhoi IDP children ko internally displaced person children oiba adada ko masi ekhoi CNCP Child in Network Care and Protection na JJ ki makhar define to bomle si CNCP si oirba matam dada ne koi na ain gi matung ina makhoi se care and protection p na wale mechanism mayam se panjan ba ya to se ko na IDP is never reflected and in any kind of legislation so far JJ ek masi ki su pan ba laite adagi khoi gi leiba right to education eki 25% reservation P dogne have the IDP su 25% reservation have the free the private school tamhan dogne have laite masi no na thorpal recent emergency maneva se figam na purakpane aduna adubu madugi angang do upai lejadraba amadi oibanina justify to yawa oibanina IDP se CNCP oina masak khangadabni asia ko emphasis to je adu huzik i leriba government na su chapchana madugi lambi da sangjali aduga aina ahamba round haijagibdo makhoi gi kitang support ama pj haita di makhoi da community based rehabilitation lakna bagi lambi ma oidomne na makhoi da akoi gi scheme am lei mission baslea na mission baslea si ministry of women and children ko adugi makhada state singi ko thang da pi ba CNCP sigi manung da khare hana sotha ba ngang sing do ma ba kaina ba digi lan nang ba loina makse maduna akoina haijabu je loina mak IDP angang sing loina makse CNCP oina laukthok pa loina na mission basle gi scheme che si kana ba pi do ne haiba se koi kana tawje loina na masi akoina su tha taruk ki akoina taw ba intervention nam da su DCPU had the number lady social welfare makada ko district child protection masigi committee malay masina unit namalay masika the child welfare committee nam su lady ko angang sing gi CNCP je khando khanjin tawna bagi moi si yamna maroi ba mechanism ne moi thawk tawje masi akoina makoida directive p na degi makoi angang anobusi thidoga yamna recommendation ma tawgre sima adugi makha tabda akoina hoji kaidom thoke na haibase akoina ujabada mental health ki problem si leire angang singje 30 to 35% nai kanda hana toromba mawung singsi akoina resort toba relief camp da chalaga clinic toba akoi angang kaya leirege se khangdok pa ko screening toba sigi pot ne ba da akoina commission na haijariba koina pamidi koina relief camp mayam se hanjan chapangam nate dan aduna masiki mechanism ama build up tawraga system oina lahan gadawne haidi keno se lere relief camp da ngang sing lere ko anaba dinungai taba counseling da ka ba saigi psychosocial haita record sana magi psychiatric daka oidabse psychiatry department gi daka oidabse ya ba adu clinical psychologist ki daka oini dana ajugi posiga adagi ekoi leiriba rim sairo jenim sairo district ki psychiatric ki leiriba unit sing hairo masigi samjanna base sai DCPU ne CWC ne adugi mathakta ekoi commission jina monitoring tawraga masigi flow ma semba systematize tawbako asima lahan bajima akoi thamjei adagi amuk 25% saigi reservation tawdawne ase all India gi oina mase mai pa ko yam ngamde except certain number of very few number of state ko
अदु सिगी पोसिमा कोई याम कन्ना थाउ ओन्थोगदी IDP सिंग याम काननी अदु सिगी मतंग दा कोइना कमीशन वेरी रिसेंटली कोई मणिपुर स्टेट की RT की रूल्स दा सि हापकदबनी IDP स्पेसिफिक ओबे प्रोविजन हापकदबनी हाइबसिमा होय थमजरे अदुगा लोइनाना मणिपुर स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन ना मलेको फाइनल ड्राफ्ट से 2017 दगी कमीशन ना सबमिट तौरपदना सुम तौबदना होजि फौसे फेज में हम लांग्रे फाइनेंस स्टेज नि मसी की पॉलिसी से नोटिफाई तौनना अखोय याम कन्ना एंगेज तौजरी सोयदना जो तौबिरकने खले प्रोविजन से अमनि द बनबि मतद याव मसीद यो 3 टायर सिस्टम ने 3 टायर से कई कइनो प्रिवेंशन अरे इंटरवेंशन rehabilitation and ko prevention jina educational oiba aidi angang singda maje addict oiding da kamaina akoina digital addiction hairo yes adegi drug addiction hairo ko masi oirak tanabagi akoina pibe aba educational inputs mayam ko awareness de horoga IC material de horoga ko intervention jina angang ji hoje IDP je akoi intervene to mon awareness pibe na ya right अदे माउंट स्पॉन्सरशिप पीगद्रा 1-to-1 काउंसलिंग पीगद्रा अदेगी मागी रेजिलेंट ओइनाबा स्पोर्ट्स की थ्रू द आर्ट एंड कल्चर की थ्रू द माजे हीलिंग प्रोसेस अथगद्रा हाइबे मैम जे दिस आर द इंटरवेंशन द रिहेबिलिटेशन द नाउ जे अंगांग से रिलीफ कैंप दगी हंजन खरसु यावरेदना मसीगी ओइबा मर की फेज अमा कोई लेरी जे ट्रांजिशनल लाइतरे अदु ट्रांजिशनल सपोर्ट पीगदौनेबा असिगी दमक्ता कोइना SOP अरे एक्शन प्लान मापी मकोखे होगदो से पॉलिसी ने पॉलिसी मस्ट बी नोटिफाइड फर्स्ट को देन स्टेट एक्शन प्लान में सेंगनी देन चोचामपुदा कॉन्टेक्स्ट दा तवबदु इम्फाल कॉन्टेक्स्ट का मानर होइदना अरे कामजोंगी म्यांमार का बॉर्डर का तवबदु का कोई साइ इम्फाल वेस्ट का बिशुपुर का मानर होइबा अदना लोकल एंड रीजनल स्पेसिफिक लेगदौने SOP ना कोई हाइजे अदुगा ओवरऑल स्टेट की ओवर जनरल ओइबा लेजगदब स्टेट एक्शन प्लान को असिगी पोस्टिंग जे कोई तानना बकना होना जरी सोइदन माइ पापजो ओइबियो जा अद अरोय बोइनो जा को याम तेन लाक्सनिंग बजे इकुगे हंदक फंडिंग में आमा कॉन्फ्लिक्ट सिग मरी लेना पैसा में आमा कायदगी बगी मपम मतंग इवन पार्लियामेंट हंगिबो क्वेश्चन सिंग दा देन डिफरेंट इकुगे यूनियन मिनिस्टर्स में आमा थमगिबो फुम दे कोई स्टेट सिगी ओइना पैसा 700 crore 300 crore 400 crore ना मयाम कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड ओइना नुपी की स्पेसिफिक ओइबदा मयाम कायदगी सुमाय कायदगी पैसा में आमा दि कायदगी बन कॉन्फ्लिक्ट सिदा सिगी सिदा अंगांग सिंग रिलेटेड ओइबदा सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग कैम दैख्रे अदुगा नत्रगना what are the steps that have taken by the state government or central government for the protection of child Manipur adugi du kai lo khrega haibagi adwai du da commission na yengsan bi ba haiba tare adwai da natragana in case of any malpractice kumbat leigrega di chu adwai du da yengsan ba question bagi situation de kai kai le miras commission na phangba hojiki leiba status hai ta de angang khoi le sing kunra haibne ba ko asigi even 20% bauxida यौना स्पॉन्सरशिप से फंगद्री को अदना फंगदो यम वाले हाना लेमा मैकेनिज्म जे डिस्ट्रिक्ट अमदा मी निफु यांकई सिदगी हेना पीदवा हाइबा म लेरमे को अदना क्राइटेरिया से अखोइना IDP से थोला मतुंगदा स्पॉन्सरशिप की क्राइटेरिया से मणिपुर स्पेसिफिक ओहेनगा दौनेबा सीमा अदुना पैसा कयाम लाखरे कयाम फंगरे हाइबसी आई एंगोंदा सबसाब डेटा लेते आइना खंगदा स्पॉन्सरशिप से सिगी ओइनदी हौरकपदंगाइरिबा IDP की ओइना मामांगी अरी मैम ले हौरीबको सिमले दो वी मस्ट बी वेरी विजिलेंट इन दिस रेस्पेक्ट एंड कमीशन न करिउ मांगांगी मतंगदा पैसादु लाना सिनबा और स्टक तौन लेबो दु विल टेक नेसेसरी एक्शन ओजादा एक्शनिंग बजे मणिपुर मपुंगोइना अखोई कॉन्फ्लिक्ट की मागी मैनिफेस्टेशन है बतारे मसिगी मसक मोंगजी मतम मतम की अहुम मोइना लेरगा जो इंटर कम्युनिटी की कॉन्फ्लिक्ट अखोई सिदा लेरी आर्म कॉन्फ्लिक्ट लेरी मिलिटराइजेशन की अदुगा सुगुंबा मसिदा इमुंग खुदिमुक्त पीरिबा चैथेंग अदग मसिदगी हेंदोराकांदा कॉन्फ्लिक्ट सिना मुका डोमेस्टिक ओइना इमुंगदा अमुका पिरकपा मदुगी चैथेंग मयाम अमा मसिना अंगांग सिदा पीरिबा चैथेंग अदुगा मपुंग ओइना मणिपुर
angang sing na thengna ri bumoro problem critical problem sing kari kari ni ne koina uba natraga udaba sing kari kari ne na ahambada identify tobe ya aduga masigi maro maram sing ne kari kari oy habado ahambado jana madum oh thagasari miras sugumba hojiki tangdu leita daba manipur gi sei ohum helaba phiba masida angang sing karamna hingiba makoi gi future na kari oidoi no habi matang da khana nei na basi amaram chai na khanje akoina conflict muknaba harga recent oiba 2023 May dagi horpadu oina akoina yumbam oiga nei na bata gadi uji ahan mada angang masing ji kaya ma affect to ge si koi thamba chung mane khale aham da akoina lising kun manga mu parme matam da kuki umdi maitei gi oiba conflict si aduga handak amuk kui dringe da hapchal leiba naga kangluki asiga hapchal pataragadi yamdrabada IDP internally displaced children lising kuntra di soina surane na koi adamaina pare aduga latest laiba saktam si koi gi actor si maruina akan ba actor ahungi mukna ba haiba China ba haiba tare ko kuki gi manung sida thado naga gi manung da chaliba tongan ba kanglup sing ojik ukrul kamjong kampopi area da hai siko epicenter se adigi amu meitai manung se meitai pangan namu su yauri aduga sumaina Nepali amadi kuki natte naga chunati haiba kang khrasu dum leiri ko punna koi se awawa mayok nare da angang sing da so iba makoi da pi impact si yamna samna aina haijo hai ba taragadi tunga manifestation di mai education da leire mental health da leire adagi makoi gi security da leire education da makoi se displaced tawrabni na drop out torokpa admission tawbagi moina hana tamjaram be school dugi ahong mayam mama environment hongpai mayam leire aduga drop out yam leire ko aduga security in the sense child trafficking kuda tagiba adi child soldier oina changjan gi ba front line da changi be amasu leire the mental health say cha angang cha ma IDP cha mi mun da kuntra manga di serious mental health se manifest tore haibagi adugi koina ground do work to matamda commission na UNICEF koloni na koina tha taruk subna sigi area je work to buda ma phangi sumaina le film sing asigi maruiba hori bisi conflict pudi oire conflict sina kari sokpade hai posting ye thon mano hai bise masi failure of protective environment angang se tangdu leita na yumda leijagadaba school chachagadaba sanabungda sanagadaba loinana makhoi gi oiba pothana bagi matam adi makhoi wakhan sida community life amada belong tawjabagi adugum mayam do mangdarapadagi loinana family na makhoi bu maintenance tawnabagi basic oiba sources mayam earning capacity ka mayam je pulap na collapse tawba masibo khoina protection failure haijari protection failure की manifestation ना वा कोई की mental health की लाइस है conflict ना mental health शोर लिए ना अंगांग जे शुभ न गया कोई ना clinical approach लायंग मना यार वैसी ने कोई ना थम जरी वो फम से मागी protection तो हाँ नहीं ये ngदाव ने the protection जी करी नो मु define तो उपर तारगदी family तो ना अंगांग लु यंग जंबंग गंबाई capacity मांगी बतो सेन चाहिए था मदा लुपा असुक तालंबा business तो रंबा थाबक सुर तालम दो पूरा मांगी दो अदुना लाइरिबा सोइबसे तोंगान बा हिरम द सोई अदुगा सोक लग इबसे की हेक औरफम दी कॉम्प्लेक्सिना मागे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अमा लैजरम बा प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला अमा लैजरम जे लोइने सेगाई बा थुकाई खिबदगी कांखोंग चाहन मदि अंगांग सिंग द थोन मने नै हामगी राउंड से थमजगे ओके थैंक यू सो मच ओजा अमरिक चुम थंबी मणिपुर दा हौजिकी हौखिबा मेगी टांग हम दगे लाखिबा चाही उमेदब कॉन्फ्लिक्ट सिदा हौजिकी ट्रायंगुलर ओइबा कॉन्फ्लिक्ट अमगी अदगे चपचाबा मोंग तो म लोरकपा मतंग दुनी याम अतेन मतम हौखिबा चाही फाद्रिबगी सरुक सिदा लिटान दगे होरगा लाखिबा नागा कुकी गी कॉन्फ्लिक्ट अमा सिदगी देन कामजोंग अमुक योर कांगपोकपे अमुक योसलकपा सिगी फिबम सिदा हौजिक फावदा टोटली अंगांग सी
angang lishing kuntra gumbadi masine effect tawi habani ado angang lishing kuntra effect tawbasina chawrak no za ainu uzabada manipur ga punba conflict ne effect tawba mi sigi tangkhai amadi at least not less than 50% abadi angang ni habido sidage dum khun uja fange mathang sang je ekoi chairperson na mungla chage chairperson na lakchaning baje what can be we done we do out of it adu kai kai to we ai sig mari leina adu ga khun manipur state ekoi ki protection for child rights ki commission for protection of child rights ki maki de kai kai to we hoge ba chahi hom sida adu ga kai kai to we ari habsim khidin thabi amda koina tauba ngamba amadi tauriba se mitigation ne habadi resolve nate haba karigma egoigi crisis ama adana leiba kana crisis to resolve tauraga hanagi tangdu leta phemda poraknabagi haiba amako resolve taunaba honaba ma ataga hoji hoji awaba taiba mi singdo khara saphana honaba ma ado koigi leiriba commission hairasi adagi civil society hairasi ono honari basing che chaba phangdana lanjena leibam sida chara amdi bijaba school tamba phangdana leiba ngang do admission paisa laudna hek taman baguma ai mitigation ne boko ising chawba kanda mido nga hakyo en sapa phangda thambadune the commission na kai dogre hadi ahambada koina commission na advisory ma thoi masi crisis gi aina changpa matam duda angang sing sin na kemta leiba kanda tawdaba tawroidaba ada akhoi maru oina logiba point amadi yam maru oibase akhoi gi idp children ko internally displaced person children oiba adada ko masi akhoi na cncp child in need of care and protection na je ki makhar define to bomle si cncp si oirba matam dada ne akhoi na ain gi matungina makhoi se care and protection p na ba le mechanism mayam se panjan ba ya to se ko na idp is never reflected and in any kind of legislation so far jaise ekdam asi ki su pan ba leite adigi khoi gi leiba right to education a ki 25% reservation p dogne have se da idp su 25% reservation have the free da private school ta man ga dogne have se have leite masi no na thorpal recent emergency maneba se figam na porakpani aduna adubu madugi angang do upai lejedraba amadi oibanina justify to yawa oibanina idp se cncp oina masak khangadabni asa ko emphasis to je adu huzik i leriba government na su chapchana madugi lambi da sangjalli aduga aina ahamba round da haijagibdo makoi gi kitang support rama pj haita di makoi da community based rehabilitation lakna bagi lambi ma oidawne na makoi da akoi gi scheme amle mission baslea na mission baslea si ministry of women and children ko adugi makha da state sing gi kuthang da pi ba cncp sigi manung da khare hana sotha ba angang sing do ma ba kaina ba digi lan nang ba loina makse maduna akoi na haija bje loina mak idp angang sing loina makse cncp oina lauthokpa loina na mission baslea gi scheme che si kanaba pi dawne haiba se koi kanna tawje loina na masi akoi na su tha taruk ki akoi na tawiba intervention nam da su dcpu haida nam lady social welfare makha da ko district child protection masi ki committee ma lay masina unit nam lay masika the child welfare committee nam su lay ko angang sing gi cncp je khandok khanjin tawna bagi moi si yamna maroi ba mechanism ne moi thawk tawje masi akoi na makoi da directive pi na degi makoi angang anabu si thidoga yamna recommendation ma tawgre sima adugi makha tabda akoi na hoji kai dom thoke na haibase akoi na ujabada mental health ki problem si leire angang sing je 30 to 35% nai kanda hana tawmba mawung sing si akoi na resort tawba relief camp da chalaga clinic tawba koi angang kaya leirege se khangdokpa ko screening tawba sigi pot ne ba da koina commission na haijariba koina pamidi koina relief camp yam se hanjan chapangam nate dan yes
aduna masiki mechanism ama develop tawraga system oina lahan ga dawne yes haidi keno se lere relief camp da ngang sing lere ko anaba di nungai tawa counseling da ka ba saigi psychosocial haitare ko sana magi psychiatric ki daka oida bsu psychiatry department ki daka oida bsu ya ba adu clinical psychologist ki daka oini dana ajuki posiga adagi ekoi lairiba rim sairo jenim sairo district ki psychiatric ki lairiba unit sing hairo masigi samjanna base sai DCPU ne CWC ne adugi mathakta ekoi commission jina monitoring tawraga masigi flow ma semba systematize tawbako asima lahan bajima ekoi thamjai adagi amuk 25% saigi reservation tawdawne ase all India gi oina mase mai pa ko yam ngamde except certain number of very few number of state ko adu sigi posima koi yam kanna thau oina onthoga di IDP jing jam kanani okay anu sigi matang da koina commission very recently koi gi Manipur state ki RT ki rules da si hap ko dabni IDP specific over provision hap ko dabni haibasima hoi thamjare aduga loinana Manipur state policy for children na namaleko final draft si 2017 dagi commission na submit tawkudana sum tawudana hoji phose phase me am lan gre finance stage ni masi ki policy se notify tawna na ba ko yam kana engage tawjeri soidana ju tawbira kanen khal provision se amani da ban bi amatu da yaw masida ya 3 tier system ne 3 tier si kai no prevention ade intervention rehabilitation and ko prevention jina educational oiba aidi angang singda maje addict oiding da kamaina koina digital addiction hairo yes adegi drug addiction hairo ko masi orak tanabagi ya koina pibe ya educational inputs mayam ko awareness de horoga IC material de horoga ko intervention jina angang ji hoje IDP je ko intervene to mon awareness pibe na ya right okay adi mon sponsorship pi gadra 1-to-1 counseling pi gadra adegi magi resilient oina ba sports ki through the art and culture ki through the ma healing process tha gadra haiba mayam je these are the intervention the rehabilitation the now hoje angang si relief camp dagi hanjan da kharasu yawredana yes yes masigi oiba marki phase ama khoi leiri se transitional laitare adun transitional support pi gadawne ba asigi da makta khoina SOP semba yai ade action plans semba yai ba ade masigi khoi mapi makokhe hawdo se policy ne okay policy must be notified first ko then state action plan ma sengani then chorchampuda context da tawudu imphal context ma naroidana ade kamjongi Myanmar ga border da tawudu ga koi sai imphal west ka Bishopur ga manaroiba adana local and regional specific amasu legadone SOP na koi haji je okay aduga overall state ki over general oiba amasu leijaga da state action plan ko asigi posting je koi tanana bakana hona jari soi da mai pa ko jo oi bi oza ada roi boina oza da ko yam tiena laksani baje ikuje handak funding me ama conflict sig mari ni ba paisa me ama kai de gi bagi mapam matang de even parliament hang gi ba question sing da then different ikuje union ministers me ama da tham gi ba from de ko gi state gi oina paisa 700 crore 300 crore 400 crore na mayam conflict sig related oina nupi gi specific oi ba da mayam kai de gi sumai kai de gi ba paisa me ama di kai de gre ba conflict sig da sigi si da angang sing related oi ba da central government gi funding kayam dai gre aduga natragana what are the steps that have taken up by the state government or central government for the protection of child Manipur adugi du kai lo grega haibagi adwai du da commission yengsan bi ba haiba tare adwai da natragana in case of any malpractice kumbat lei grega di chu adwai du da yengsan ba question bagi situation di kai kai le miras commission na phangba hojiki leiba status hai tare angang khoi le singkundra haibne ko asigi even 20% bauksida yauna sponsorship se phangdri ko adana phangada wo yang wale hana lema mechanism je district amada mi nifu yang kai sidagi hena pi dawa haiba ma lerame ko adana criteria se akoina IDP si thola matungda sponsorship ki criteria se Manipur specific ohen ga dong ne ba sima
aduna paisa kayam lakre kayam phangre haibisi ai engon da sabsaba data laite aina khangda sponsorship se sigi oina di hawrak pada ngai ri ba idp gi oina okay mamangi ari mayam su le hori ba ko shimale do we must be very vigilant in this respect and commission na kari mangangi matang da paisa du lana sinaba or stuck to na labor will take necessary action. Oh, thank you so much. Yam powerful position ni chairperson lobi ba se